Naš jelovnik je malo biljniji, imamo oko 120 jela u redovnoj karti. U poslednje vreme pripremamo i neku vrstu zdrave hrane, makrobiotike za vegetarijance, za vegance. I kada god smo pokušali da nešto promenimo, da nešto izbacimo, prosto ne možemo da izbacimo bukvalno ni jedno jelo. Desilo se da smo izbacili suvi svinjski paprikaš, Madera, koji je poznat ovde godinama unazad i onda je bilo zašto nemamo to. Legendarni suvi svinjski paprikaš Madera, puno ime i prezime, koje su pripremale kuvarice u staroj Maderiji. To je jelo koje je krškalo bukvalno celog prepodneva do ručka, do nekih 12-1. Kažu da su čuveni gradski boemi davnih dana izabrali baš ovaj restoran kao mesto na kome su započinjali i u boemskom stilu završavali svoj dan. Ja sam ovde dolazio još kao gimnazijalac, naravno posle išao tu u 8. gimnaziju, znam da je uvek za nas to bilo nešto onako nedostupno u tim godinama. Mi smo uglavnom sedeli u šansi, a ovde su dolazili malo ozbiljniji gosti. U to vreme Miljan Miljanić, Beba Lončar, ostali, da kažem, glumci, javne ličnosti. Mi smo to preuzeli 2002. godine, počeli renoviranje, ali apsolutno od prvog dana smo hteli da dovedemo to da u delu standarda bude veoma moderno, ali u profilu gostiju, organizaciji i svemu tome da imamo kontinuitet sa starim gostima. Imao sam tu čast da upoznam gospodina Ljubu Tadića koji je čak dok smo renovirali dolazio tu. Ona se je i upoznao sa novim gostima kad smo krenuli i napravio taj kontinuitet između starih gostiju, znači njegove generacije, njegovog društva, takozvanih maderaša i novi gosti.